Hey guys, welcome back to another recreation video. Mayam matam kuirabagi tungda recreation video mapuduna lakchere mayam gidamak. Ngasigi recreation video asidi Manipuri actress SONIA SAMJETSABAM mayam gina SONIA macha mahaki Instagram pictures ka recreate jage. Sigi recreation jina magi recreate wa part 2 oidone part 1 semjakhrabane mamangda mayam yengbi triba singing bio mathata link hapsiramge ado sigi recreation video se namna bagidamakta ei tingkai khulenda lakchari hojik spot ta laizare ado si mafam ji yorokna bona bada khra wagre lambi yam phatte ba ado china china yore aduna let's go into the video. Mayam sigi photo sigi damak ai khar arrange tawjage ko I'm in a frying pan ni. Kadi malle, but it's okay. Hungry. Music is a rearrangements. No, sa famaga photo company. Cup ama pie tree. Musi mangal duna Kufet kofet ngan batanan gi musi mangal duna Mayam sigi photos and namna batao zarage mana thangal laga tawduni. Let's try. Kalen gi mai sa su phang haloi ing lo ning tham gi ulen su yei haloi sara ba kalen gi mai sa su phang haloi. Mayam sigi pictures in namjar age evening khar thengjale aduna khar thuna tawduni nushit kam se khedre haba nga saidi nushit am silam bane ba sigi photos gi damak nushit darka lei bane ba darka lei kan nushit sit khedre Poison curry ikong sinusit taurina Bulasano Lai jageling dana Poison curry ikong sinusit taurina Bulasano Lai jageling dana Na 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 So this is all about today's recreation video. Mayam ngasigi video se nungai birabati like tawbiramo aduga ngasigi pictures sing duda mayam na khwaidagi pamjakiba pictures karambano comment tawbiramo mathangi video da kanagi picture amuka recreate tawroge habdusu comment haibiramo aduga ai channel bu subscribe tawbiribading subscribe tawbiribasing please subscribe tawbiramo subscribe tawbakanda bell button du sunambiramo aduga mayam si mafam ase koiba lakpidribasing lakpadi adum nungai ba ko aduga lambi khra phataba ado hojik evening da dum nungai re inge mathang video dom thenarase video sibule fabing bigidamak thank you very much, take care, bye bye.